A sve je počelo ovako. Zamjenik župana, dobar, da vidimo gospođu Jelenu. Sigurno ćeš bolje se štita. Možda utaknuti slovo. Prema dole. Njemu se tresu ruke. Odlična je naša... Dožupan Miodrag Čerina i zamjenica pulskog gradonačelnika Jelena Puh-Belči na leđima oslikane djevojke Sare Bužleta ispisali su Handmade Festival. Tradicionalno na simboličan su način tako otvorili ovogodišnje izdanje Praznika za oči i dušu. Neko ko radi kao hobi neku stvar i kad se predstavi, kad dobije onu povratnu informaciju od kupca, posjetitelja, kad vidi da je taj proizvod koji radi stvarno dobar, lijep, onda on krene u ono nešto da je otvaranje obrta, poduzeća. To je i cilj ovog sajma koji privlače hobiste i kreativce iz cijele Hrvatske i nekoliko susjednih zemalja. Tako se danas u Pulskom domu branitelja moglo vidjeti od nakita, obuće i odjeće, kozmetičkih proizvoda pa do malo većih predmeta poput ručno izrađenih lampi. Ovdje su vam sve oslikani ovi medaljoni, znači svaki je ručno napravljen, puno vremena, puno ljubavi i onda se rezultat, ja se nadam, iskreno vidi. Bojam kožu akrilnim bojama i kreiram narukvice, ogrlice, naušnice. Oslikavam svilu i počela sam se baviti malo izradom tako keramičkih lampi, oslikam sjenilo, tako da kompletiram jedan proizvod. Osim same promocije, izlagačima je omogućena izrada samih proizvoda, što je specifičnost ovog festivala. Kako se prethodnih godina pokazala potreba za edukacijom, ove godine u programu je 40 besplatnih radionica za odrasle i djecu. Sajam traje do nedjelje.